Şulugar. Şulugar. Soğan, karara, korunların. Давайте шаваш. Шар харадам барыгы корунların. Шар харадам барыгы шарым бәйсәктә ашар ул көмгү саргар монҗита. Шар харадам барыгы шарым бәйсәктә ашар ул көмгү саргар монҗита. Şarın bәҗи сокетта, шары улан көбүт күкүт, шагагарын монҗита. Шар харгадон бириге шардын бәҗи сокетта, шары улан көбүт күкүт, шагагарын монҗита. Шары харгадон бириге шардын бәҗи сокетта, шары улан көбүт күкүт, шагагарын монҗита. Шары харгадон бириге шардын бәҗи сокетта, шары улан көбүт күкүт, шагагарын монҗита. Шары харгадон бириге шардын бәҗи сокетта, шары улан көбүт күкүт, шагагарын монҗита. Kalmık güne bədildə, dövrük sərfi maxlada, dəndik güne bədildə. Xarı kurskı maxlada, kalmık güne bədildə, dövrük sərfi maxlada, dəndik güne bədildə. Xarı kurskı maxlada, kalmık güne bədildə, dövrük sərfi maxlada, dəndik güne bədildə. Xarı kurskı maxlada, kalmık güne bədildə, dövrük sərfi maxlada, dəndik güne bədildə. Хар курска махлата, халим күнә бәділтә, төгрік сахын махлата, тәндік күнә бәділтә. Хар курска махлата, халим күнә бәділтә, төгрік сахын махлата, тәндік күнә бәділтә. Хар курска махлата, халим күнә бәділтә. Төгрік сахын махлата, тәндік күнә бәділтә. Xarı kurskı maxlata, xalimi güne bədiltə. Tügrük səhni maxlata, təndik güne bədiltə. Xarı kurskı maxlata, xalimi güne bədiltə. Tügrük səhni maxlata, təndik güne bədiltə. Xarı kurskı maxlata, xalimi güne bədiltə. Tügrük səhni maxlata, təndik güne bədiltə. Ölçü değeri şiddetine, önür mana bakşıdı, eski harın taşına. Eski harın taşına. Örgün mühendisine, ölçü değeri şiddetine. Ölçü değeri, впивается в грудь. Önür mana bakşıdı, buna kadar молодежь. Прислухивает. Önür mana bakşudun eskahar taşına. Вот и все. Gün bolsa, bağası
Хули булгнасын. Человек, видно, когда с детства, с малых лет, у него характер сразу проявляется. Sen Xotiga ko'ndigi, sen Xotiga evlenimiz. Сарын Сарул. Сар это месяц. Сарын Сарулда Хулхач друга. Хулхача это вор. Ему не нравится, когда сон Да, светит. на закате можно Светит. Сянде мудрга. А хорошего, в смысле богатого, плохое не любит. В калмыцком доме, джелуме, когда стоит, как зайдешь в дом, главное, здесь стоит большой сундук, сверху маленький сундук, а потом божница. Это божница. Вот это все называется баран. Барана эмне бабуха. Бабуха это летучая мышь. Запишите, летучая мышь бабуха. Вот. Это загадка. Юмбе? Зуле. Зуле. Свечка. Шевыгдере. Шевыгдере, что это сава. Шевыгдере. Шевык это шило. На краю, наверху на шиле должна быть посуда с шулином. Вот что такое может быть? Халгин хаджуде. Возле дороги. Харьяс. Черный Котел. Муравейник. 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 Бля. Я не знаю, как муравейник. Муравейник, бля. Бәрік, кілті. Женька говорила, Не балты дұрта. Авин мағына миркиже. Миркиже. Нахмурился. Миркиже. Аршандан ысынас қырже. Хур, да? Ага. Хур.